dak hadi tuh lah yo cang kayak mah orang ini yuk haus ya. Aduh, tapi suci ngadikan. It's the motherfucking Eagle Double G. Sia wani nggunakan wing. Karena nau mana baju di gitu-gitu make duduk kuy deh. Aku nanya di gitu-gituan. Oh. Salah nau, wing mah terkenal nau. Geus lah nau, ulah sok heureuy sing bener. Wing mah lain nau. Bapakna. Bapak kolotna sinar retak. Kurang sakecelak. Langgeus yuk congkai mah urang. Yuk da si Nanaw mah sinting meureun kurang sakecelak yuk. Heh sia. Heueus sia. Naon deui mana? Usi. Sia tuh sopan ninggalkeun kolot gitu. Hayang dijurus. Hah, jurus cenah dak. Bedo eta mah nya. Jurus naon? Jurus di Hongkong na. Pokeun sia. Bruh. Itu kena naon nya teh naon tuh? Itu kena naon? Yuk, ka mana lah? Yuk. Oke. Aduh, anjing. Jadi bisa kan itu jama. Eta teh jama kunaon? Aduh, ayo era aing. Oh, tamah, lain si Nanaw yuk. Oh, bapak kolotna si Naruto tamah. Wih, Mohon, wing begitu jurus parasat. Aina kemana? Nuhun. Kan di mana Naw? Mana si Ade kemana deh? Dak, uyan nyokot-nyokot heula di tangguh lah dak. Di ditu nu bapak, heeh. Cukut ceng naon di Naw? Jang lomba. Rek milu. Marane. Oh, kurang marek nungguan di balong. Heeh. Heeh tuh sok.
hari bapak sih di mending makarunga ini tuh di dia nya di Bali itu. Oh itu tak. Lumayan berat eh. Aduh ini cari kan eh. Ikut apa aja mas eh. Kamu cari kan aja kudu. Astagfirullahaladzim. Wih syarat yang mau jukut, kalau mau jukut, juga mau batu wah astagfirullahaladzim. Segala wahid. Bruh. Bruh. Aduh, yang mencarikan lagi. Hade kapan? Bi, tuh si Nanaw can ngerian yuk. Udah karunya per mau jukut yang bapana bisa dicarekan kayak barasa jukutna. Sekali liburan. Siapa? Ulah. Kajian kita asal ramai kita enggak. Dosa sih kumaha deh. Berasa tau jukut euing lu.